أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala miya marateya itatarusan wagyan kaya ditano ka pamaguse sa agyan kaya kitab babalin tano ayat tanong mukarrar sa agyan kaya kapupangadi tano si sa agyan kaya manhaj su mga salafun salih. Mga urip no Allah di tano pakalilipatan si tano matataman sa agyan kaya safha 19 page 19 nya pamagsita no si kumia miyaw gawi agyang utwa paganero na limada durus fil manhaj salafi inuto pangadi sa manhaj salafi tunay kay importante niyan. Ikadua nagyang ko tabayan no maana manhaj salaf anto nay maana o piyakaregta no tunay maana o manhaj salaf tunay pero na manhaj siko literal nagu siko istilah ato nay kay importante niyan. Nagu miyaw sa itanopan mahiya salafiyya anto na ibtero na salafiyya nagu miya o sa itanopan man huwa salafi anto non ibtero na salafi. Imantok man umigso Allah na ayan niya pumaw sa itano sa gyan kaya makampatauras na gyan kaya mawdu ittiba manhaj salaf wa bayano tamayuzihi. So kaunuti si kumanhaj su mga salafun salih na gusto ka pagaraga ko kibibidayan na ay mapapadalam si mga mabahath mga usen na paganeron nagyang ko tawjub ittiba manhaj salaf. So kipapaturain so kawawajib o kapangunutan si kumanhaj wa mananian na mga salafun salih. Pagaling tanong so mga dalilian si Quran sa bagi ko dalilian si Quran pagaling tanong so ay mananian na sa bagi ko dalil si ko sunna sa kamo tumambo pagaling tanong so sa bagi ko katero ng mga salafun salih na gusto ay mananian na mga ulama na gusto sa bagi ko ay mananian na mga reagan si ko kiyatubat o sa bagi si ko mga aimma si ko ay mananian na ibaratagyan kay firqa al-ashaira. Bismillahirrahmanirrahim. Punang tanod na mausay kay Usain tano sa andip kitulod sa oras tano. Paganeron qala al-muallif hafizahullah niya iligyan kay muallif siya pas kanin wallah si Isa Malullah Faraj hafizahullah tigyan yajibu an yu'lam بأن اتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم ليس للعبد فيه اختيار بل هو واجب من الواجبات الشرعية. So tigin paganero tigin na paganero na kailangan nakasabutan tano patot wajib. So kato kayo umanisa kato kayo bitenggi sa nakita no so kapangunutan ni si ko mga salafun salih asiran sa mga sahaba tabi'in tabi'in miyasu at kiran. So Allah subhanahu wa ta'ala na dedin abon kapar dedin abon choice de abon kabenar o orip na Allah subhanahu wa ta'ala ubas kaniyang panayamanan niya na makan dua-dua ubas kaniyang panayamanan niya na mili sa sala ko sa giyang ko to kapupangungunutan niyan si kulala na inukita nila ng mga salaf na salah baluwa wajib kaya mataan benar na ginan na paliwat paligot apod si ko mananin na mga ala paligot si ko agama tanong agama Islam. Piyangalun niya nagyang ko ta mga dalil paganero nagyang ko ta katiro Allah subhanahu wa ta'ala ngali Allah subhanahu wa ta'ala ba'da billahi minash shaitanir rajim wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattaba' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Ay mana niyan na salin sa surangan niyan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko oryan o kaya pakareger kaniyan o turuan gukumandagpan sa salakaw okit to sirano to mana niyan na miyamarateya asiran so mana niyan na mga salafun salih so mga sahaba tabi'in agus mga tabi'in na
pakaantap nami at Allah sekalian ko inantapanian. Pabayaan sekalian Allah subhanahu wa ta'ala. Ku pakasuludin sekalian Allah subhanahu wa ta'ala si ku neraka jahannam. Ginan mangarip na Allah subhanahu wa ta'ala na ayat tafsir san Ibn Kathir rahimahullah natigyan si ku kialian yan awayat tabi' ghaira sabilil mu'minin ayat piamunutan yan nagyam ko to ayak kidigin nagyam ko to alalan asala ko si kulalan o mga sahaba na gusto mga tabi'in na gusto mga tabi'in. Ginan iamanan yan na paganay amya aloy dalil mipantag sa gyan kay kapungungunutan si ko mga salafun na salah. Gawid na kapakay aso kasupaka ko mga salaf nagyutod na tuyo Ibn Kathir so kasupaka si ko Allah subhanahu wa ta'ala kasabnar miya sigurado adisiran kapakay maribat ko kia umpungang kiran kasisiyapan siranon Allah subhanahu wa ta'ala ko karibatan ko makanggugulalan si ko kia ijmairan kia umpungiran si ko kalangulangon na emanan yan na mga masail si ko akida mga usul mga tumadang usul si ko agamatan o agama Islam. Sa misabab ko kasaslaasan kaya ummah bukag kababantugirong sa aya mababali anabiran na nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gina ni Katiro o Ibn Kathir miali at tafsirin sa gyan kaya aya miali sa gyan kaya suratul Nisa verse 115. Ikadua dalil na miali Allah subhanahu wa ta'ala والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Amanayan na sumanga paganay amya nga una ko mga muhajirin na gusto mga ansar. Gusiran amya makatundog kiran ami pipiyapiyah. Na miyaswat kiran suwallah. Gumiyaswat siran. Mambu si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na ay inibalas kiran Allah. Na pitiyagaran siran Allah subhanahu wa ta'ala sa mga surga. Ayad na di mamangundas. Pupamangundas ko kababaan yan. Naso mga lawasay. Makakakalsiran sadayon. Dito man at Allah subhanahu wa ta'ala. So kapakadag amala. Maharap na Allah subhanahu wa ta'ala sa katatan so bantu-bantu ko Allah subhanahu wa ta'ala makapupuan ko Allah subhanahu wa ta'ala para si ko kaunuti ko lalan o mga sahaba tabi'in na gusto mga tabi'in si ko mga masail si ko akida mga masail si ko amanan yan na tumadang o agamatan o agama Islam Gumanga masail si ko mga simba, mga ibadat, amya ijmaon sa emanan yan na mga aima. Gurags, apya kareagun pa no Allah subhanahu wa ta'ala, so mga nganin ay initilagid o Allah subhanahu wa ta'ala si kiran ang mga kasibisibian niran si ko surga. Guginan inanaw amala sa ikasuswat Allah subhanahu wa ta'ala, sangkay manhaj mga salaf, so emanan yan nakapangungunutan ni sa gyan kay manhaj. Gusto ka kadagaw sa tarutob. Gusto ka pangungunutan ni ron sa tarutob. Ikadua dalil na madakalpan amya alusi ko hadith o nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dataragyan ko to agya panutulong o Ahmad. Kama rawahu Ahmad miyali Rasul sallallahu alaihi wasallam خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Amana ni natuguro صلى الله عليه وسلم na aya pinakataralbi, aya pinakamapya si ko amana niyan na mga generations na gian kaya masako. Gian kaya tiyan masakan. Amana na so amana niyan na masairan padiyan suyamanan yan ng mga sahaba ridwanullah alaihim. Thumma alladhina yalunahum uriyan Rasul sallallahu alaihi wasallam nasusiran ito amya makatalong dugkiran. Asiran suyamanan yan
na mga sahaba niya katalundugur kanian asiran sa mga sahaba thumma alladhina yalunahum orian yang paman na asiran nuto ay mananian na mga tabi'in o gusto ay mananian na mga tabi'in. Pero manang tanong po nyali Rasul sallallahu alaihi wasallam ay pinakapirmero si kumanga pagtao na diyan kay masako. So sira nuto ay mananian na mipmamasa Rasulullah sira sa mga tabi'in. Orian yan atu Rasulullah thumma alladhina yalunahum orian ito nasusira ito may katalundukiran asiran sa pembetuan sa mga tabi'in thumma alladhina yalunahum orian yan paman nasira ito ay mananin na may katalundukiran asiran sa mananin na pembetuan sa mga tabi'in. Ikadua hadith na dataragyan ko to kaya panutulon wa Abu Daud na usikot Tirmidhi hadith o amanan yan na isa si mga mga sahaba as al-Arbad bin Sariya radiyallahu anhu apiter yan wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'adatan wajilat minha al-qulub ini pangusiatan kami Rasul sallallahu alaihi wasallam sa wasiat miyakalin dagun sa mga puswami miyalakon sa mga puswami wadarafat minha al-uyun miyamaka aguro sa mga matami فقلنا يا رسول الله كأنها موعدة مودع pitiro ya Rasulullah dataru bayni amanan yan na wasiata kapupagudas kapangungudasanan fausina na wasiati kamingka na aya pitiro Rasul sallallahu alaihi wasallam usikum bitaqwallah ipangusyata karakano sukalak siku Allah wassam'a wa ta'a na uswamanan yan na kapamamakinig kapangungunutan wa in ta'ammara alaikum addan na amay ka amya belir kanu adato iyo na apyapan oripan na pangunutang kanurundun fa innahu may ya'ish minkum yara ikhtilafan kathira kasabnar suku yagar kanu sa malayat ke umuran kanu sa malayat ayamanan na umur maka pagintaw sa matas amasa nakailan yan din suwamanan yan na di ka pakasurang-surang sa madakal wa iyyakum wa muhdathatil umur na aya pananggila inyo nagyang ko to ang mga shay pimbagusi ko agama fa innaha dalalah kasab na raginan na kalidaganan faman adraka dhalika minhum faman adraka dhalika minkum nasadin sa tawat ko Rasul sallallahu alaihi wasallam arraut niyanan sarin sa rautan yananan puun sir kano fa'alayhi bisunnati na ayatin diginian ayakapatin yan na susunnata kanatu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sunnatil khulafa ar-rashidin naguswemanan yan na lalan o siran ito mga khulafa swemanan yan na mga khalifa o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siran sa mga khalifa apyamanuro wallahu subhanahu wa ta'ala kaaya din nakakadaguniran na supanduan kiran sumyaswa iran siku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang da'wan addu alaiha bin nawadij napyaka sa ibaratu Rasulullah sa tigin aya din kakabaniro nagyang kuto ayamanan yan na mga bagangin sa ayamanan yan na dataro pitero Rasulullah apakailuti-luti niyo sudi niyo di ka tindagi siko tindego ayamanan yan na kakukuhaan niyo siko kapito ayamanan yan na mga khulafa ar-rashidin so tindego ayamanan yan na mga khulafa so ayamanan yan na sabutiran siko agama sa diniyo ayamanan yan na berarti asusiran ito mimbabaw sa lalaniran asunganin na damadin siko ayamanan yan na mga masairan akapupagagama na inadinom yang nga uuri ay mananin na mga tao na uban yuto ay mananin na kaunuti. Sagina niya mananin na mamaana amare gagyan kay hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malitan upang siko ay mananin na mga katiro. Puun siko mga salafun o salah. Mialoy o isa ko ay mananin na mga sahaba. Adataro Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu na katiro yan. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة أني علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه نتجيان pangunutang kanu ittabi'u unuttakanu pangunutang kanu siku
ndawan o mga sahaba, ndawan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ndawan o emananin na mga khulafa ar-rashidin, wala tattadi'u na uba ka nung bubago, uba niyo baad na emananin ng bubago niyo, siko kita din niyo kapupagagama, fakad kufitum kasabnar amya kabastan tidnunan, miya taruto pa din, so emananin na minit taling umayran rakanwa o kita kapagagama. Wa kullu bid'atin dalala napiakat tanat-tanain at tiyan na sukalang ulangwan o pimbabagu agama adi pupagagama o kita ka pupagagama o sirano to ay mananin na mimbabagu na gina na tiyan na dalala kadidaganan ay mananin na mapayag. Ikadua akatiro o mga salafun na salah na sumya aloy o isa si ko ay mananin na mga aimma. Aso Imam Abu Amr al-Auza'i amiyawafat si kuragun na 157 Hijri rahimahullah ayat tigiyan isbir ala sunnah waqif haythu waqaf al-qawm bentang kasi ko sunnah amanan yan na sabar ka din si ko katitindigin kasi ko tindigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqif haythu waqaf al-qawm nagutsikad na amananin na tindig si ko nganin apitindigan no sirano to ay mananin na mga sahaba ay apipigar siya mga kaum na siran sa mga salafun na salah wakul bima qalu na ayadiin katiron na sa mga katiruiran so mga useniran na di karo piliw sabos sa katiruiran na ayang kaditiron wakuf amma kufu anhu na sipiring ka ngari kasi kung nganin adiran tirwa so nganin adiran pamagusaya na ubang ka pamagusaya so adiran tirwa na ubang ka tirwa wasluk sabila salafaka salah na aya sungkadang ka na diyan ko tuwalalan o sirano tuwa miya nga unan ka mga salafun na salah fa innahu yasa'aka ma wasa'ahum kasabnarak nabar kamananan isumari agyang ko to siya adairan na amanan yan na tuliga diyan ko to amanan yan na dairan pamagusaya na ubang kasuli si kabusagyan ko to amanan yan na pitindiganiran si kabusagyan ko to kateruiran si kabusagyan ko to mga oseniran nagyay na bulawan na mga bansami mga pagaremi awasyat apada isi ko amanan yan na mga a'immatu ahli sunnah wal jama'a aso Imam al-Auza'i amiyawafat si kuragun 157 Hijri rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Miyalianan sagyang ko to kitab al-Ajuri si ko ay manin na kitab yan na syari'a. Mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala. Miyalian yan panatiyan. Nialipin Imam al-Auza'i tigiyan alayka bi athari man salafak alayka bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qawl tigiyan ayatindigin ka ayat paligot ka na atindigin ka sa mga katero o emananin ng mga salafus salih wa in rafadaka an-nas apiapan amanan yan na tiaplis ko kadin din mga tao apiapan amanan yan na tiaplis ko mga tao tigigyan kaya imam wa iyyaka wa ara' ar-rijal na pananggilain ka agyam ko to mga katiro mga saraga kalo amanan yan na mga tao yan ko ta apian tao no na mga tao apian dimya ka po na amanan yan na mga tao nagupon saraga akala ka na ba makapupasol siko o sa no mga salafus salih نتجين عليك بآثار من سلفك عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس أيتين دقين كان أجيانكو توقتروا ومن السلف سأوبا كيامانانين أما بلغ سأجيانكو توقتروا سأبيا پنا يامانانين نتيا پلس كو مغتاو أبيا پنا تيين na inangis kau mga tao apia pena yamananin na darka masot sa mga tao kabay niya ay ditanususuatan mga rip na Allah na sa mga tao ay tanudisusuatan na sa Allah subhanahu wa ta'ala mukit si ko yamanan yan na kiniguris no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akya sabutaw ng mga salafun na salah tigiyampan
wa in zakhrafuhu laka bil qawl apya panatigian pinbuntalan niran raka pipi agyang kuto mga lalagiran apya panamanan yan na piya makaukitiran sa mga pipi ang mga lalag pimbuntalan niran raka sa mga pipi lalag kino sagyang kuto amanan yan gyang kuto kay giro na wa in zakhrafuhu lak apya pamanen na kinagang kaon na titudum ko mga amis akatero apya panay kinagang na titu ko mapya pamakinagan no tangila na amay ka kanabagyan ng suusena ng mga salaf na salih at tigyan na ubang ka ng pangunuti maurib na Allah subhanahu wa ta'ala nialipan wa Abdullah bin Mas'ud at tigyan radiyallahu anhu Yesus sa mga sahaba mga ulama siku mga sahaba at tigyan pan inna Allah nazara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khayra qulubil ibad saben-saben ramata na su Allah na inilay niya sa puso sirano tomya maratea fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khayra qulubil ibad namilay niya na ay pinaka lumpio nago pinaka mapya puso na puso o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siku kadenden mga puso mga urip no Allah mga tao fastafahu li nafsihi nagito sa bapa pinilian ito siku ginawa niyan akya belian niya nun aayamanan niyan na sugo iyan pagta'athahu birisalatihi na biyelo niyan sa kanya na sugo iyan saron niyan piyaka ukit agyang kuto risala niyan thumma nadhara fi qulubil ibad uriyan niyan na inilay niyan pumasok puso o sirano to mga urip na Allah ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ku uriyan wa mananan kielay niya siku puso o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na makatutundugon fawajada quluba ashabihi khayra qulubil ibad na aya makatutundog ku Rasulullah alinang a puso na susirano to puso o sirano to mga sahaba makatutundugon a pinakapirmiro alinang amapi a puso si ku mga tao si ku mga uripan o Allah subhanahu wa ta'ala faja'alahum wuzara'a nabihi ginani sabab at yabali akiran mambu o Allah subhanahu wa ta'ala mga wazir o nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuqatiluna ala dinihi adiran amanan yan na pagtigin so agaman yan agamatan o agama Islam disiran di makitidawas salalan siku Allah sa kapsiperan si sagyan kay aqidat ahlus sunnah wal jamaah sa andaman na iamanan yan na makamuyan nagu aya makataban ayamanan yan na makandeto na so agamatan o agama Islam so ayamanan yan na agamatan agamatan nagyang ko to minitaling mga salafun salih aginan ikailangan na ayatan mambu pendimpisan sa geng kaya di tanu di ka pamagusay sa geng kaya mga usayn tanu mga rip na Allah subhanahu wa ta'ala miyalo yanan sa geng ko to hadithu kama akhrajahu Ahmad pianutulanan Ahmad ago pitero yakini al-Sheikh al-Albani wa hadha isnaduhu hasan agina natiyan na isnadiyan na hasan طيب مغرب من الله سبحانه وتعالى ابن المبارك نتيجا ليكن الذي تعتمد عليه هو الأثر وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث ما بليك أتيان أيابو سساريغنكا ayabu titindiganaka koding kakapagagama na ayapan siku amanan yan na mga masail siku akida aginas mga tumadang siku agamatan wa agama Islam na huwal athar ginas mga katero wa amanan yan na mga sahaba na gusto mga salafun salih pitero na amanan yan na Ibn Taymiyyah rahimahullah atiyan la aiba ala man adhara madhhab as-salaf datiyan apawing utaw aya pagpakamuyan niyan aya pagpakaregan niyan nagyang kota madhabu mga salafun salih wanta sabay lehi nagwayamanan niyan na ini babidi na ginawa niyan ini
Anti sabi na ginawa niya si ikiran. Inapadi na ginawa niya si ikiran. Kung kapupugunutin niya si kumanhabiran, si kumanhajiran. Ginaso kapupugunutin si kumanhaj mga salafun na salah. Bal, yajibu kabulu dalik. Ay panatigin. Paliwat, nagyang ko to katarimaan niya sa nagyang ko to amanan niya nalalaniran. Bal, yajibu kabulu dalik minhu bilirtifaq. Ay benar na paliyugat so katarimaan niya sa iyang kanan ukit alalan o mga salaf na salah agina na tiyan na kiyaw pakatananan o ay manan yan na ahlus sunnah wal jamaah agyan ko to kipapaliyugatan nun fa inna madhhab salaf la yakunu illa haqqa kagit tiyan na sabenar as madhhab mga salaf na inunta na gina na tiyan haq gina na tiyan benar. Ang ko to, di ka pangunutan ni si kumanhaj o ay manan yan na mga salaf na salah. Ibn Kathir na ay akatiro yan, sagyan ko to akatiro Allah subhanahu wa ta'ala, ay tafsir yan, sagyan ko to akatiro Allah subhanahu wa ta'ala, at thumma stawa ala al-arsh, oriyan yan at Allah subhanahu wa ta'ala, na mipapuros ka niyan, siku arsyan, siku liyahu arsyan na ayakatiro Ibn Kathir na falinnasi fi hadal maqami maqalatun kathiratun jiddan niya kadakdakalat yesu katirusan wayamanan yan na mga tao laysa hadha mawdi' bastiha nabagi darpa kapagalutan nurong palapalaya kung mga katiroiran ak nabamanunumpang siku katiro o mga salafun na salah wa innama yuslaq fi hadha al-maqam madhhab as-salaf as-salih ayat tiyan kaptindigan si pamagusayin tanu si nagyan ko to madhabun o senon o mga salafun as-salih datara tiyan Imam Malik Imam Al-Auza'i Imam Al-Thawri wal Layth bin Sa'd wa Shafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahawiyya wa ghayrihim min a'immatil muslimin qadiman wa hadithan nagususala ko kirang pinatigin ng mga a'imma o mga muslim kumya nga una nagusuemanan yan na mga bagu nanto ni madhabiran tigiyan wa huwa imraruha kama ja'at ginanso kapakapanin sa gadaw ng tigiyan sa datar no kaya pakataling umanian sa kiyasabutan subasan yan sa basa Arab kiyasabutan sumanan yan siku marega maanan yan siku luga siku maanan yan siku basa Arab min ghayri takyif akna bapan kailangan sa ubas kanina maanan yan na pumimikiran na min ghayri takyif da abo na maanan na matao siku kau gitu-gitu yang asubus Allah subhanahu wa ta'ala matao ko kau gitu-gitu yan ay buya patol terkita no natarimaan tano kiyasabutan tano sumanan yan natarimaan tano wala tashbih wala ta'til nagway manan yan na dabon tashbih ay mana tashbih nagyan ko to kapangingiringan giyon ko to kisaginda nun kenapa tanu isaginda asar katiari matanu sumanan yan tiara tanu namiyang ngunutan tanuron tiari matanu to na kenapa tanu isaginda kenapa tanu terway kate sumana mana ibarat yan di wala ta'til kenapa tanu mana yan na pagada kenapa tanu man pagada kenapa tanu pagungkira, kenapa tanu diperat ya? Nah gina ni kadidili kadua, yang ko takap sembiru sama anak, kakapa malo sucag yang kata apain. Ame nami uluk si kuya manan yan, na dirung kaperat ya. Kasi ambi nakasumaanan yan, na marega maanan yan. Wallahir al-mutabadir ila adhani al-mushabbihin na manfiyun anillah. So nganin, ausenon, apipikir nun, sirano to mga mushabbiha, mga tao ay inisagindiran sa mga sifat Allah na kanabaginan mambuot tigil. Ang iyasan sa Allah subhanahu wa ta'ala. O bang ka pangibarat sa sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tigyan pa. Fa inna Allah la yashbihu shay' min khalqihi. Kamatana sa Allah na daaban yan namanan yan saginda si kumanga kaadan yan. Kapitero yan si Quran laysa kamitlihi shay' daadatar yan na shay' wa huwa as-sami' al-basir askan yesu Allah pupaka nagupupakailay amana naging kaya ayat akatur wallah natugu mga ulama nagi aqidatan ahli sunnah wal jamaah al-ithbat tuntun tanu si Allah sungani natian niya sa ginawa niya sa kenabatan no ayamanan yan na ipengibarat kenabatan no pumimikiran sa salakawa maana kenabatan no pumimikiran sa ayamanan yan na kau gitu-gitian ka laysa kamitlihi shay da baniyan saginda shay da baniyan datara shay
kas kaniyan so pupakanag ugay na tiyento niya sa Ginoo niya na mga sifat yan. Dataragi ang takagiraw niya na wa huwa as-sami'ul basir. Kaniyan so Allah apupakanag ago pupakailan. Pitero yan pan rahimahullah. Balil amru kama qala al-a'imma ayat tigyan abnar na aya mata ang benar, aya korek, aya hak na diyan ko takatir o mga a'imma. Dataragyan ko to si Na'im bin Hammad al-Khuzai, Sheikh al-Bukhari, kad Sheikhanan, ustadanan o Imam al-Bukhari at tiyan. Man shabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Sa din sa isagin iyan sa Allah, si kuyamanan yan, na ginawa niya si mga sifat yan, kung salakaw, ang mga kadin na faqad kafar. Nasa dun sa binarat ko, Imam al-Khuzai, rahimahullah, amya kafir. وَمَنْ جَحَدَ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فَقَدْ كَفَرْ. Nasa man sa ungkir niya sunganin kaya describe wallah sa ginawa niyan asifat yan sa ginawa niyan inalin niya sa ginawa niyan asifat yan nasa din sa tawang kir niya no to at tigigyan kay imam na faqad kafar nasa binar mambuhay manan niya namya kafir na tigigyan pan tigi imam al-Auza'i Khuzai imam ودينا أستاذ وإمام البخاري يتيين وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه جيتنو دن tanurun ugay datiyen na dedin ama papa dalam si ko kia describe wallah sa ginawa niya na gusto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ko Allah abad na mapapa dalam rawat tashbih amana na gyud ko to kia aliyan o Allah asifat yan to kaya liyan Rasulullah sifat yan to nasiku kaya sabuta tanurun kagi ini turunanan sa basa Arab nagtugo Imam al-Khuzai at tingin na da basan tashbih sagyan ko to kaya sabutan ka kaya pangimbenaran ka kaya paratihan ka sagyan ko to sifat amya liyo Allah subhanahu wa ta'ala sa ginawa niyan. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة sa tao tanto niyan si ko Allah sunganin at yanto niyan sa ginawa niya ng mga sifat yan ng mga katiro yan si ko Quran na ko katiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ko hadith yan ala alwajhi alladhi yaliqu bi jalalihi ta'ala sa si ko kidada iti si ko Allah subhanahu wa ta'ala wala anillahi ta'ala naqais na inangisin si ko Allah suhemanan yan na mga rarata mga sifat dataragyan ko to kipigibaratan kipsigindenan faqad salaka sabilal huda nasa badaramyak kadagiyan sulalan wa mananin at turuan lalan usirano to mananin ng mga salafus salih sa niya karerege mga orib na Allah as Imam Ibn Kathir rahimahullah na pagsi ko amanan yan na mga aimma ahlus sunnah wal jamaa ayakila din na salafiyya ka ininakal yan initransfer yan initugulin yan sirkitano agyan kaya katiro mga aimma amyang uunan kaniyan aya portanti nagyan ko to kaya tarimatan sa agyan ko to oriano kaya sabutatan si kumanan yan sa ditanod na kailangan ubatan o pinambi sa dita no kailangan ubatan no manan na pagkada ubatan no pagungkira ubatan no ipangibarat sa dito pa manan yan ginan ini sa paron ng mga ulama ay importante na dataro katuro Imam Malik so tiyan wani pa kay sirkan yan o sa katawa mama ato na kun iukit o kaya pagistiwa wallah kaya pangimpuruan wallah kaya pupuro wallah na tiyan na listiwa o ma'lum si kuy sariwa na gayro maakul so tiyan so kaya pagistiwa wallah kaya pupuro wallah na katawan din sumanan yan si kuy sariwa na gayro maakul di ko mamimikiran o ba nga pangimaginan importante terima ka sumanan yan terima ka so kialiyan Allah subhanahu wa ta'ala wal imanu bihi wajib na suka pangimbenaraw na wajib sukat tarimaaw na wajib waswalu anhu bidah na suki pangingisayang kau gitu-gitian na ginanatigan ni bidah si ku isa kialuyan sa surat Taha katir wallah ar-Rahmanu ala al-arsi istawa na ayat na ni tafsirsan wa Ibn Kathir natiyan taqaddama al-kalam ala dhalika fi suratul A'raf yauna din so kiyaw sayat tanurong si ku suratul A'raf bima agna ani i'adatihi ayda adin kailangan uba panaman na pagulo si pero man saging kay suratul Taha so
tafsir yang firman wa anna al-maslak al-aslam fi dhalika tariqatu salaf tigin alalan pinaka safest way pinaka ligtas alalan kapumagusisi na suusen na yamanan na kiyusen o mga salaf imraruha o imraru ma jaa fi dhalika min al-kitabi was sunnah diyan ko to akapaka panisigidon katarimaan sa sudun su kialo niya siko ayat sudun su yamanan na kialo niya sa Quran na kisabutan tanus sumana niya siko loga min gairi takif sadita na pumimikiran sukaw gitu-gitian wala tahrif naguditan sembian so yamanan yan na maana niya sa salakaw amana wala tashbih naguditan mambu isiginda ditan mambu yamanan yan ay pengibarat wala ta'til naguditan yamanan na pekadaan sa betanu tirwaginan na ditanu betanu tirwaginan na kenapa sifat Allah ta'til kagiti tiro na ta'til kaya ko